empat, badannya lurus ya, lima, enam, lurus badannya, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Oke, tarik nafas, buang nafas, istirahat, tarik nafas. Oke, kita 3 kali ya, kita stop lagi. Siap, 3, 2, go. 1, pelan-pelan, 2, 3, 4, kalau capek berhenti dengan pose, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas. 1 kali lagi. 3, 2, mulai. 1, pelan-pelan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Oke, sekarang gerakan jumping jack, ya. Jumping jack gerakannya loncat. Ya, kalau nggak bisa loncat, gerakannya kanan kiri, kayak kecil. Kanan kiri aja. Ya, kalau capek berhenti, jangan dipaksa. Oke, siap. 3, 2, mulai. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, nafas, tarik nafas, buang nafas. Ya, nggak bisa loncat, kanan kiri aja. Sip. Siap, 3, 2, mulai lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, nafas, tarik nafas, buang nafas. Oke, siap, 3, 2, lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, nafas, tarik nafas, buang nafas. Oke, itu nafasnya. Olahraganya sepele ya, tapi kalau dilakuin rutin ngos-ngosan. Oke, sekarang high knee, lutut ya. Ini gerakan modifikasinya kayak gini. Gerakan benernya loncat. Oke, siap. Nafas. 3, 2, go. Ayo, yang muda jangan. 10, 3, 2, oke. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas. Enggak sanggup mau di-fight aja ya, gerakannya kayak kecil. 2 kali lagi. 3, 2, go. Nafasnya. 3, 2, oke. Tarik nafas, buang nafas. Nafasnya. Oke, set ketiga terakhir. Yang nggak salah kayak gini aja ya. Oke, siap, 3, 2, go. Tarik nafas, buang nafas.